Belap Kuki channel thusok LAHKHOM ni ho zo se labon on ni ko pa tunung jong VANNOI thusok chum la chum ho an ve khom ki loi te ahong longding hap takal sunga hi United States delegation khanin Pakistan Vilna anai ding a hi Hichi United States palai ho kalson nahi achi sa Pakistan Prime Minister Imran Khanin vai anapu sunga gamte ni ki ka hi hata anahoi mo chu atha azop tha kit na dinga kalsongo un akisai nahi Hichi kina US palai te chu State Department Counselor Direct Saluti in amakai ding gamsunga hi nili ti chu bulte nisim somlekit chan tham dingo hi Hichi kalson na ding hi achi sa sempat ni khwa chu United States State Department in pondo na ananay to lona gamte ni ki ka senior government officer ho civil society member ho le business leader hon ki muto nale ki ho khom na anay dingo hi United States kalson na hi Islamabad na dinga gamsung economic crisis hota atulayo panpi angay sa lai ta uchu ahin chung chuna Pakistanin United States panpi na nga International Monetary Fund akon dangka $1.1 billion gamsung economy ki dodo thakit na dinga hado a na ding kinep na lenta anayo hi United States Department in aphondo biana kalson na hi gamte ni ki ka security lamle economic lampang chule climate change thwa hata ki tho khom le pan la tha khom na ding asei khom hlanding a hi ekiti he thei khat chu Pakistan Prime Minister Louis Imran Khan chu no confidence motion na achi sa kum April hasunga ato muna kon haisa anahi hi Prime Minister atu sunga United States to akika o hata anase a Washington chu Prime Minister ahina kon nodo ahina dinga jong panla ango na ananay anahi Pakistan Prime Minister tha Minister Shehbaz Sharifin gamtenin angay dabanga ki kom tunaw nungsut zom kit ding aday sa na anapong doin hi United States le Pakistan hi phat sot laya pa na anikizol jing hona United States sipay ten galsat na nga amun le lamla na ananay jing naw chule aniki thupi jingo gam khat jong hi a hi Chinese Coast Guard 10 military grade laser light among ovitin Philippines in alunglay lo naw le ka thotna diplomatic protest ananay ovinahi hichi Chinese Coast Guard hon amano laser chun South China Sea ki boinamun vela Coast Guard dang kongtol ho chu kapna anay tingo le phat som khat pi khumu thei lo hela jiwa hi hiti zia chu haptama salamapat Philippines in China anga hitobang chon na duam na chu anga na dingwa team na ananay saw anahitai Philippine Coast Guard hon asay dong zuin Philippine Coast Guard Second Thomas Scroll muna sipay te ho supply ni lecha tha achina wa Chinese Coast Guard hon kilomlo ta anay lam ta hin nay lunwa alampi khatan pi ding agu no hi na TV na hi Hichilai mun reef niaw cha hi phat so na pa na anay ding kichu jing na mun khat na hin Philippines te hin na sipay tiaw kum sang ni som ni lani kuma chu ataw sa pan na layo hi Philippines te na say dung zuyun hitabang Chinese te cha lo na dayum lo ta ho ji hin diplomatic protest Geneva anikinay ahitan hinla China ten don se anay puve ativ ni hi China ten South China Sea tuipi akisay lai munzaw si hi amuhwa hi dana apom jing khanu chu ahi hinla tu chung thil su ji jong hin Manila apan sa Chinese embassy jingin jong don butna ima anay di pulai jin hi alangkana United States in China te Coast Guard ho cha lo na hi hata in dem na anay win at sa lo naw hi lunghanum ta le bitlo ta cha lo na hi ativ na hi United States in asay bena China te chalon hi kamkai sunga chamle bitna asu ke jingding na bana South China Sea tuipi chunga
VANNOI na pom freedom of navigation asu sin na hi ati ben hi hichitu hoto kimat chun United States le Philippines kamtenin South China Sea muna hi joint petrol ho achi zompi dingun phondo na zong ananei nga lo na hi chung chuna Philippines in United Sipaiten agam sungo kongkai mun lita zong aman thaina dingovin phalpi na apitawin hi Russia in Ukraine ahin bulukal ahong lungding nisim som nilali ni khole kumkhat lingding ahita nahi hinla Russia in athabe in Ukraine solam kaya bakmut muna gal manona hatain anay kitavin hi hichito gilhon chun Ukraine ten hata tolam dawna nangdingin kigut na anay singovin hi simpat ni kho chun Russia ten pumpi tichu artillery hon bakmut kupi chu hatin analong kitavin hi hichi thuso to kimat chun NATO General Secretary Jens Stoltenbergin ana ki ging chu jingle ki chat pi jing phalbi daplai galpi khota ding chu akipantai anatin hi aji chu Russian President Vladimir Putinin mihim long izat kizamding hizongle akho sa pon Russia sipai sanga simho chu Ukraine gamsunga tol lut jingta na hi anitin hi military officers hona seidung zuyun Ukraine sipaitian lasot pi hang santa anahu jing o khupi chu atha bele gimnai ta tol lama hung kibulu tha kit ding chu kimai tu piding chu ahitawe atin hi bakmut khupi hi Vladimir Putin adinga khopin khupi khat chu hi aji chu hi chi khupi hi theng ta Russia in ala zawle Donetsk gamkeya Russia in kalselu na anay thaydiw thani walam ananung chon naw ako na tha gal zona anay thayding uwa umahi hichi Luhansk le Donetsk gamteni hin Donbas gamkay asim do hin Ukraine gamkay sunga dinga industrial le economy khantaw na dinga poi mota gamkay khatsu hi ahi tu sana hi Russia hin gamkay hi themkhat bo to phana layo hin abon cha hi la zo te ding chu atumu thupi pin khat chu hi hichina dinga chu amasapina bakmut khupi hi ala zo masano ngai khat chu hi bakmut la zo na dinga hi Russian mercenaries Wagner group hon pan hata anala jingova athem thema anamasal jingon hi hinla tu tha Russia ten hata manona pumpi la khumna khutsenga hin neita ajiun amuna Ukraine sipaiti adinga zong pansana ha sale jing cho hitan hi Ukraine sipaiten saidung zuyun tu chanhin Russia ten pumpi in galmon frontline hole bakmut gamkai sunga chenna settlement somligup sunga hin hatain bomkap khomna anayovin frontline mona chativyar hozong bom hata la khumna anay ziun volunteers hon husungmi ho hu dona anizun Ukraine sipaiten whether no mota anuyachun Russia te tingdingin apan sa denovina hi hichalai mo na Ukraine sipaite unit commander Anton Fenderang ko inasay na agam kay hi kayin ahi aven na Galmanchah phalle tin leha thwa ka pandiw kale thu dingo hi anati na hi ama na say bena whether hong ki khel le Russia te chunga counter offensive hi chilha piding agot nanu jong anasizin hi tu phat laita hi phal bilai dai tui tamlai hi zin gamsunga hi ahi na bangta alang to gela machal theibe lowa omlayo chu hi simpat ni khwa United Nations Human Rights Office akon thupon do dong zuin achi sa kumbul nisim somni leli apat galzia thinato Ukraine milham sang sigi alhingtan chule mi sang somle sang niwal lam chom choma machang kisu kha na nei ahita ve atin hi hichi Ukraine thinato ho chu atam zo Russia te pumpi kap khumji lenna kon air strike le drone strike je a songa na hi tv na hi hinla riko na agi sunlu no sanga gamchenga atam zo ding ata sano na hi NATO General Secretary Jens Stoltenberg in asaina Vladimir Putin umdana kon modo theichu
itiin chamna umdo na ding lung agial pon chule Ukraine chamlat na zapi ding iman angai tu pui ama cha lo na kon muchit thei chu Putin Russia hin Ukraine hi masang lai pi khanga panga vai hom khum le chalai na lai ding bo adai sa hi an tin hi hiti ji chun Ukraine chamlat gam khat a om theina dingin angai lu gam zo sin angai cha no military support bolzom jing ding a hi an ti be na hi amana sei be na Ukraine loi le gol hon tunwang Ukraine adinga gal sat len na pi ding chanjong agel thei ta ve an tin ki thu pin chu apet pe na angai chat lai ta o hi tin an sei be na hi United States kam sunga angai na banga ana so jing thala ki kapna tanglowa ana jing bangin tu tha injong Michigan State University campus sunga ana so kin na hi hichia chun mi khanin thina na to in mi nga ana masango na hi Michigan State University police o seidung zuin thirsi bol thal han nei hi mi khat bo hidin asayun hinla koima akimat le he do hi asaido opovin hi police hon simlai ho le staff ho su mun bit lama na chundo man ta vin hi tu so panapa na sin chen ngai ho zo se achung chi wa gi pa naw ke po ve tu su thai mu kit ka vin na bonon mang pha le chi be